Tementangin siyo biyang banski ya ka way ka jingile kay World Cup iban say kani ya ka kertan ka balay ha ka jingi kun kat plus ka ringlan kan sa ya ka France at por asteng la shay step te ko pa ka history lengkot ha ka jingi kendu jong kini hitim kadang ka France sa ya ka England tidak banyak kendu la kumpa lai po arsim kan ba kan yosen la job dak England Hausen the job of France, Sansen kilekut dari jingi kaj. Kan baga jingi genduk jong ki bedang shen kilo dapat genduk ke World Cup arjar ko ar ke France kalau lawan pelim ke England la ar ke gol ha ke jingi kun quarter final ha ke World Cup arjar ar pelalong ha ke Qatar. Dah apa aja ke istri jong kilo job mesin ke England ke France, namar ke England kalau job kan yang sini ke France. Kan baga France kalau job kan Hausen kan baga Sansen kilekut dari jingi kaj. Terai menu menjob na pinang kini. Lahat to on job ke England dan yang job ke France satu pikomen jonghi. Tang kini kinal coach pang ke England bat ke France. Ada singa pelat man singa video ini ke channel yaitu badang kemai singa pangin YouTube subscribe badon mungkin ai kum kada ke kerjaan kublish bona.